atom pen evek sonjia dim dudu koloni la pen khan bosti adu ya hoya long kahumrida. Border puthak APHLC la pen Meghalaya ke dua cuma atum kacingwaya puthak ningkang samsi Daniel Teron ASDC. Langhian constituency Kaparlo Selawar Raikom English High School along Education Awareness Camp Felicitation Program Tapama. Kardom pini karbi prime to abirta long penere sami raniti mungpi. Tangte pini abirtang ton pen arjuik thau. Vosik ni pastor keparni tim karbi ang long atom pen evek sonjia dim dudu koloni la pen khan bostia duya hoya long kahumri dama birta pherangke Bisnu lekhe pen birta na pali. Tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang ke Japona Tengsi MLA Dor Singh Longhang EM Amor Singh Tiso EM MAC Atom Bangso kahumri dama ho chetong du. Sonsi Prabjin pen border preaching la pen towar anparta development aside pon proposi CEM pen pachini. Adun to High Court pen order atengke rui trok enghong thapu hukum kipia joksi non amat eviction aside kedeng enghong ikna kok. La pen aronre pen hembet kachikim do ana phanta eviction mate khare etchipusi pachini po. Interstate border Nagaland aduya hoy lapen Karbi Anglong aduya hoy laso aduya hoy along Karbi Anglong Autonomous Council along le laso along le along aronre pen iduatum apane tum Karbi Anglong Autonomous Council pen prapin pen laso kapang sirjia pan laso lahaya dimlong itum prapin pen eviction jia pan lahaya dimlong itum kapre asayang dengki pilih pan ni Karbi Anglong Autonomous Council pen bang pen dak aronre pen itu abang puang pi tumban ken kuning kalau dak hari building kami ni eviction ello ahina ello pen ken non tame pining tame dak don haroi ni ra don thong kera truck abang pu ko hemnang sikini lo lahai tumhani tumko eviction ji pu keceng pu lo la sopra dalang tum sini lo amala dak do tumana da se tamla di ko la sinon bang ken tum Karbi Anglong Autonomous Council pen dak angton laso fencing gi pia pansin tum dak bandulwal gi kim gi pansin ekdam la pen ke dak natural boundary do langroi do laso langroi long ban tum Karbi Anglong Autonomous Council pen border pici water resource department pen claim pon ge pansin society claim pon la pen ke dak Karbi Anglong Autonomous Council long revenue kelong dia dak gudam thip etan ason itum ikim ye phane itum dak isip pon lo laso site tienda bang tapi nang paran tame forest department benda heng prang ki kondi apa Karbi Anglong Autonomous Council ke sidang do border itu rasa protection di telekom aso sayang deh ke ba lapen kita high court case ki pido high court case ki pita mene tum langgar lo Karbi Anglong Autonomous Council ke lang pen silada bangke Karbi Anglong Autonomous Council long thang ta pen approval of a pin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen langsung thang alu abai pin pen silang dak kota pin tiket kota bolai lo lahai pen ma high court itu phanang pulo honorable high court judge pen na pulo je dake hikiru trokang mo laso documents na produce lo laso pen silang final verdict laso teng men du Karbi Anglong Autonomous Council pen name lahai phan itu paperwork semkha itu siapa kapan itu dak pikir di masih telepon lasi aronre pen ke do tum tha keda ke prapjin pen dak kon itu pen di pati telepon di masih Towar krong plike wanalong land compensation alam pen kidam tang penangar ni dipu la pen phuloni revenue circle aphan lam ki nang klang lo Laston Thakraksi land compensation alam pen West Karbi Anglong dongka revenue circle office along ta Laston alam ki klang tang lilopusi nile tama perangke dongka mukam pen birutana pale
non malom Assam mala towar kiwan pen ajahak amondol atumathang amena long ne philang abi pin penta tangka ke joy ke chopang ni masai ke klomang heklang pon Birita kiri pono atengke dongka revenue circle ta hemalong inut chokomar SK asai klem bangpu benting hanse pen Assam mala towar kiwan along kiong dungale mate tangka ke chudun abidi lang no klem pon SK Benting Hansi Puabang Pu Amena Hemasuramen Root Teron Piamen Pen Longle Pata Selamsi Tangka Kicopang Lima Biti Glem Lapentu Assam Mala Tawar Kaselampon Japhan Pura Keong Dungar Ni Pen Longle Kumara Tumsi Ke Kondun Ma Lapen Hengpit Hengplang Ke Nahog Dun Ma Pu Kanca Pang Sipon Padu Anto Takalis Twina Long Kapaklang Pona Long Amena SK Benting Hansi Lapen Amena Hemasor Root Teron Piamen Pen along lipota selamsi bangso Assam mala skim kedeng ponalong kompensasi tangka cepalong dun lapsi ke longbek nang jatung ke longun dedet lopusi ke sung ke pro arara pen ningje pon di rong ke lincika rong harong neli men ke nondo terang ama neli long lagi dun mang ke ciri sira tin ko thadun jile hai angke neli ke long lagi joy li la tuar kong na cek dupik la pen hem ta puri pon la puya le yo anke mundol dum nang than lo hemadam ta be cek dam ta bi pu ande koson lo lage long cek dam hemadam koson lo long lo det po hemadam cek pen cek dam ke ni long nang koi aphai teng pe lute anke ni pan chiri sira tin ko tha dunjui pen ni ge long ke 7,50,000 jen an myong de ha 59,227 nili long apai yang silan vet pro de nili ge solong leke pithek the agilen poisa sarkar sor tami phana mini choi phiji do lani hemadung katum pangke long me ong le ke long mangke si tami aji sober along li si atum ke 12 lakhs an si long lok an ke long leki dun ke ji sober an kela tumpen ason nakha nuka frek dum ta sap suber along le ekotha be du kotha be dun tame 10 lakh sabat angse an ke nigi ek chiri sira tin kotha dun juisi nigi pan vet putik pichong haila nigi puisa chiboy fit po chiboy ning pure chiboy fit po la pen long le ta pithek thilu tak side amondol ke bang ke benting khanse la phan pute chini le hai par ke logot dole hai thila phan manga chini lor la do kichengsi do then 9 lakhs 80,000 20 kan myong dula binding widale sita ton along le ke nili long le ke pota long ke pharisi pen kidun mangke chiri sira tin kotha thom dun jile hai lan wel ampar ke latwara kung long leke latwar kung pen abhirul pude ke charleng no lon hem chikim thai dola la lat roxi be poisa ke nili longle chenam dun dor de deji lasi prabjin pen phan bang la solam boy bang nang chi pinei ke ba arnika sanarpi choramen ke hokur sing terang puke arnik o masa arong long ave ko pini hem rika che chiki na posnang tum rong asor ben thenglong madang bang non nidak hidungan keduan mangke abi aprang pendu mini aprang mendu sita aprang puta bede puta ke non la asam mala na lipu posi puta ni ke cukuri yang semati sila bang sorong mangke abi bo Longli nangke nam la puson ko mani nangke nam dun la son pini dun dagarong sentar long mangke dong lior bang no magar junong li antila ruka sentimung ke saramen ke sentimung pu dak duma pang sorong lo ruka sentimung abi di purong asa pha ajulang la ruka sentimung pulo ke saramen ke sentimung pu dak anik ong panang lirong along dak duma abi sa ai la pin ka abi thedong le di komola bipia pason thedong le di anik ong ma thedong le hemrit lai dak chikim thang tawi di khiti miti khiti hai thang tawi bo Vosik ni phai sir ke parni ASDC pen me thang se malong pherang ke amai ke pha
Kidam tangarani APSLC lapen Meghalaya kidot chumang atum kaching wayalong give and take policy Meghalaya chumang atum kaning je longlok lapen APSLC amei phujai kathar thangnat oppose dun ha heke kachikroi tu nang thek lang dak lopusi ASDC claim bang Daniel Teron pen pherang kya mayalong ningjepo non alama mangke very recently just 2 days ago APSLC lakan jai kathar ahin pen political profit kachu NG comment mokoi lum along meeting bidang labang sa meeting along jai kathar lakan APSLC Meghalaya pentas sinangan cuma ngalidah tentang lihat kan yang di sini salah yabor sadat bareto konsekuensi ayam ini jangan jadi orang masuk sekolah mereka orang sini kami kita coba dalam tinggi lo ada lokal kermi senior mo leader morning kan analis meeting episode alang di dai kali kita langsung lam keninggian mungkin morning terang kan aku hari ini aku morning terang kan bisa lo kalau lakalo kalau lagi left side lo laku kelang kan kalau right side kangnya ini udah cuma ngali darah lam keninggian boleh bangke itu pon ke langsung di court ko as per 1969 Assam Reorganization within bracket Meghalaya Act ate ka bangke karbiatum ana bangke Meghalaya musi dunanya podo sini ye pondo lada jai kathar dunde latu counter dunde nyolasil labang ke jai kathar political advantage kacu NG pomat ada bangke nak cetak kurang lo bumerang dan nak cetak kurang lo bangke public anglo arbiang lo nga public anglo officially first time bangke give and take policy walam ba bangke tak a konsep ningelok to inside karbiang lo kan along kan si formally officially bangke ningelok to dak hando jai kathar lapen APSLC tu cok cebang halat tu apan Johan lo te peace salam si panengen nampo give and take policy bang ke pa oppose tek nampo mat non ke ka oppose kali give and take a concept a principle halabang salama masuk panengerong 1969 Assam Reorganization Act within bracket Meghalaya tengke karbiatum anken Meghalaya long si dunang hip lo te lain lo itu latum purunde lanta 1969 Reorganization Act konsep ke lakali purunde lagi Manja angkangalo jorlep teronarong community fishery longle doboka pen lahrezana dak towarazam kapathejia phansai denglo National Highway Authority of India pen kachipaim pupon krong plia towar kaslamalong bangso community fishery longle parloponlo Manja Police Station ke parlo Amlokhi Block number 2 Dak number 37 Bangswa Longlia Himpu Panghini Naklang Rokastonsi Theklong Athe Bangso Community Fishery Adunghet Alongsi Puding Terang Rubber Aberi ke Duajok Bangso a Fishery Ahempu ke Nepusi Puding Terang Asopo Jirsong Terang Sedame Cipulo Sontho si jorlep terona ronga sor pusitame alang nitum methang along le jet heklo la posi bangswa long le himpuke nitum pusi cipulo bangswa jok jorlep teron arong arat la pen jirsong terang angbong pinnang lamthe chepangjar serong la son si vosik ni phai sir ke parni jorlep teron arong asor chingrum si puding terang jirsong terang la pen rong asor angbong karbiang bong kaching hon cepat hek seroi si pupuang bong cingki cepang samponlo lasi pini pen ke bangswa long le thang nata alam kya velu pusi pherang kya mai pen jorle bahawar SGB long sing teron ningjepong bangswa ho GB lumjong kro mohen kro la pen davis timung atrom che tong donsi che dong sar pen bangswa lam report check lo
la kado we perang ke kai domhan kiro pipar piglo la sepini labangso perang ke domhan ke chophanang ko ke la puson lo ke dam tang aningkan ingkoi trok marsha ciklo pachuning karbenglang portal news long same nangtum thek ponong lo je amlukhi block number 2 dak number 37 pp number 3 labangso along le putha pinang an nil tumangbong lam de kok lo labangso lam pini bangke lam klar kecipiji phansi nang litum han nang chupai glo si nona bangke labangso lam long le putha alangli jirsong terang lapen akai puding terang alang litum stame non niltum jawle barong arada phan kanghon kajin so pen alang tum ning chiroi lo serang tum han choro pig lo si kedam tang angbong niltum pinang an alam ki yapthak labang solong ke non bangke niltum chipang sam lo si non iprang ke bang jilang ke pipu lain same ningcho epin po si non pu alang litum same mina aning aklong alam pen jadi lam karsipi do si alang tuman same apor pila Suning kedam tang 26 ani Mars alang tum peni tum media long lam pupu alam kipi panggara son si dolo he sitami non ke nanat pen cingki cetan pen alang itum sitami poding terang pen josong terang ta ning ciroi do pen rong so kan kidu kela kang hon ka jinso kedo ajoy ni pen nili tumang bong lam cingki cetan lo cedon la sini tum lam klar kici le tante ni lige theda ta la sorong jorle barong mate jorle ba habar sarkari yang berai lo la si la solong e phuthak la phet community pesari a phuthak ke damtang March 26 jorle barat la pen kuding terang ake hai la pen jirsong terang ake hai lang litum sapu lam kacipang yar dolo la si alang litum kuding terang ake hai la pen jirsong terang ake hai alang litum ning cirui kidopen la nilirat a community pesari la committee la pen pu terang hemasor dui koraki yang bong kaci mili pon tu theke mili gambrahin penta churo parlo kasi alangli kuding terang lapen jirsong terang ta anso se achi the pading nang ke the kiding pamanik na kasi la bang hini yang bong mate komiti lapen pu jirsong terang kuding terang kaci mili ang bong mili ta ningarong lo kasi ning klar sapen alang litu abhanta suri atarto pajir si hilam thington koklo Vosik ni final ke parni Langhen constituency ka parlo Selawar Raikom High School along KSA Selawar branch pen chapatar piponsi education awareness kam felicitation a make paman puna birta pherangke sarpin po kro pen birta nang pali Bangso along Zasemet non hejong ingdeng ke plapen ingdeng krihin yang deng ki untang atuma phansi arjo ponlo Lapen la swalong alhiaman pen KSA terapia mei phu Samson terong CCAGS Azerong Chihon Dipu District Committee mei phu Sona Singh Rongpi Hawar ki hata mei phu Rameswar terang lapen teaching staff pen chenglo ki ongdong man pen ke dua tom chetong dosi mealong RDP do Koson pen si lo chale ahin kapaprang dun thekjima pu he huyalam kache than kachimum padopon pen mei ingsam jin pen pachun pon Institusi Karbilocha ni songin pen Selawar Raikom mi school along itum Josemet pet itum toklang amu cerok tok lapen pining asingkan metric lapen higher secondary ku na tum pan itum karcho mai padukom no sila bangso amai long itum central committee tum mai pu pen chenglo itum tenangan central committee pen chetong dun lo sila solong penan la bangso arong long peneng bang thongke bra pho su se higher secondary pen metric
asat lang kyu na tum han ni tum archo pono la pen da guardians parents un nang chi tong dun sinil tum alang li tum pen kewang jilang apor ni ke messenger phan ni tum bidi sore pite kang lo la pen akang tu ge char ang deng ge char li dun long phan ram so se itu mahim dami hir jume pidun lo se la bang so long pini tu mesen met pen program ma samjin pen si pachur pondo Apransi iltum karbi lo charle songa hen pen sulang do karbi ang longa rat ke do ana phan poi sami karbi lo charle songa kardom pi payir lo kardom iltum aning kan bang pen le landam pulote pining asengkan ada selawar ahawar long poi sami isi ningarong mi ariso jangatum rang bom lo asi karbi khaya phan longri ka ceraja phan ariso jangatum piniarni kedam tangan ningkan pen te piniarni bang pininga sengkana bang se letre ka pen higher secondary ke pas bang thu bang ti pu same ki ong asong se thegam long lo kedam tangan ningkan 2021 22 ningkan long bang ke ladak ke pas bang thu bang ti jumo sudah me hala so ningkan malom pen iltum 21 22 la haya ningkan malom pen iltum karbi luchar le song tum pen ladak selawar hawar long pu same tok lang cerok tok mai labang sulapat do pen ajok dak rong arat tum pen sarpi sarpo tum pen jingki je than pen halabang su nil tum jingki je than peng pen si ladak arong arat tum pu same mi thang a hem somar phan ka je than ka ti mum pen somar tum ta ka je pa bor I pen pininga ningkana bangke dak metric la pen HS asat lang bangke misen pen si hek ponong lo pu senil tum karbi lo charle songa hin pen pini bang so amai karcho long pusami ninga ronga jeten alang tum hanar chu ponong lo ina tak salawara ha wara long raikom high school long la tok lang cerok tok amo la pen atining tingkan la bang so ha wara long la mitrega sat lang pen icha sat lang tum han karcho pona mai sami kini padopot na pen na so karcho mai long loving central committee pen kami cetong dun district committee pen jenglok ahin ahin pen ampran salong ahin na kami cetong dun la pen dak school long school teaching staff la pen presiden atom kami la bang so pini amai long cetong dun la si pini amai bang ke samjin ta si chumpon ik Tang tenon malam so para phan birta mo ington iksna Admission open for 2023 to 2024. Huda Group of Institutions and School of Pharmaceutical Science and Technology, approved by Pharmacy Council of India, New Delhi and affiliated to SSUHS, Guwahati, Assam. Courses offered B Pharm 4 years and D Pharm 2 years. Huda Group of Institutions, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam, and School of Pharmaceutical Science and Technology, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. Hostel facilities available for both boys and girls. For admission fees and further details, contact 8638215038 and 910-1154-640 for more queries given on the screen. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nanglitum electronic ahormuki namjia phan tangka kadure do ikma jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam iknon Ladakh Nanglitum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chu endun ikha Lasi pader de pin pen humri dam iknon Citel electronic bokolia long Am so se ang tonalam katini thure thojia phan la aber kipia number along humri dam iknon Dihenamo phi puthot birta long wang thuik long Non have jong gunot chabalong si lapen di grade kilong school along vosik ni phanar ke parni usuka dipu regional committee atom pen ka humri dama birta nangle
SSC Lumbazong Education Block Angkang Cutianala LP Sekolah Longpen Humri Pangceng Pongsi hadak ket hekdam longke bang so sekolah long bang troksike prapo kacali au somardo bang hini than bang dosita BLO ar puketang loka jokpen loket hansung piklong song si sekolah hemalong desk bench blackboard anta awe la sonsi rong marjong LP Sekolah long kacali au somar bang thomke pra prido than bang hinido sita mesen pen kijunan langawe Thongnok BME Sekolah long bang thoke pra troksi kachali au somardo lapen bang narkep than bang do Gunoso bahut absent do a joksi C grade ta kilong gunang koktopusi Thongnok BME School Assistant Headmaster Atul Chandra Bora pen pachinipong Roton Kro ME Sekolah long ta humri damsi Science a subject than bang kavedet alam Headmaster pen pachinipong Reng Bong Home Higher Secondary School along Bang Parisra Bang Cricket Home Kachali au somardo Than bang kadure thekte ka jok loket han kisum to lobasi Reng Bong Home Higher Secondary School Principal Long Sing Timung pen pachinipo Lasikar Biang Long Autonomous Council pen School don along tap than bang ahoy papling pon serak nangpo Lapen kaching tur awar saita pipo nangpo Songsi authority atum than bang atuma phan BLO FLO ar pupen pachok ponsi loke thanalong apor ke pachi pive chia phan usuka teripia mei amei pu bibi son teron pen katuning ripon pato source development mate munin monora kai aprang nan ken kam chior nem de jesemet pe bang loke thek na sot loke thek pen ampara pi thelong ke doke tharun bang ka ke sum the tan minong la so lang ma thadam si kedam tang por hutame yitu gunor sob along la bangso CND grade ke long school long alna pini nitum ka humri pan jesemet pe bang ke SSC Lumbayong Education Block arlo Thongnok BME School Chutanala LP School Rongmarjon LP School Roton Kro ME School apen Rengbong Home High Secondary long school long humri dam hada humri dam det ma ni tu thekdam long makai la high school long don tame lo than ba ka dure thektik apen apar dame teacher dum phan BLO FLO la soisa ke pek pon lok pen makai pen ana kisung akatara lo ke than tame akatora du ko la pen apar dame hada infrastructure mate ason ason jidu kenang sora ke jun lang pen chenglok bak break jam la bang so kenang sora sain ta hala du ke dure thekti last ni tu men me pon tu mangai prabjin pen Karbeng Autonomous Council ke ha tu mat ke chari ke thek ni me prabjin pen la than bang ho ke pek pon sora ke pen phan chuni rilo la pen apar dame than bang tu phan BLO FLO sai pen pajok ponsi alang litung than bang tang der pon alang tumar pu bang adjustment bang loke than nang yep tum tang der polo lasi loke than la bang so ar pulong pachik lem raji fansi alang tum me authority tum me la bang so ta sakedeng seragi fansi di tumin pen ka chuni ri padopon kapuma Vosik ni phai sir ke parni ada por phai ke ba por malong babu ingti methang ahem kuligaw along pherang ke mai ke pha Kedam tang vosik ni phai trok ar ni kuligaw lem salong lam ki ke klang pothak babu ingtia hin pen lam the klar dak pen pherang ke atma theng no lam the than pachini problem si thitam do la puno aprang si bangke ditula post machine bangke la son government ban gpia isia time table do je ada 8 baji pen da ani sam 10 baji tok ajuan ta mane la so online mate minute no do ta isia problem si lo tapi si bangke la bangso sang ni tu ban 15 days ang bang mane la May jitu June 15 ang bang pilam nei ta isia problem si lo tapi isia problem ang lalo munit tu non pe gorom por masi phang por masi athek bang hajra chonga dam jipo ke bang mi do kok lo ako ana lo pilo bote ni tum aprang la so ni sang pi pulo atumi lam ba atumi da sang pilo na sa fi ma ba ka kilo da na lo aso problem ni tum do kok ti si ani ki so ben jane mo pili bilang mami pressure kilo tum stop do kok bote mo so problem bang di ku mesi la support kami ni tum ma tha mesi tin bay pe ani sang pina agar tim bi up to come ke dalam misinan mage tu mage continue ko lana usin tu tibo bang bang se aprang si pastre kan me tu pilo ani sam tim bi ben chenga ato 10 bian no aso ni kado ke kahar bana than tibo se atu sang pina ko ba ani sam pen pina ko ho je ade ke chonga tu tulo bo bang re ko missing ta ge tu dia kan ko dake online ge update pina ko a percentage se online kom som bolte mo hola Food and Civil Supply Department bani tuman so cosmetics na pare rokko me percent tum sang ki hoilo anami tum so se bangde rokko da ka ke problem ko isi ba problem na server ta ba do plus net problem to do aur pen net ade tin sin da agar jitu hinga memory te ane hinga mesh kuri re ko me pray adha ghonta ani ba ke 15 minute ene 3 minute kala hai time tum cover ne rehti
Amesi to ajar tami tang rake asang silong ni masih itu bagai hasil bagi piu tame sange pono laplo bak tharon kabelo second de tum sang ku kipi ko bhusi hasil mila som si gotona la je current ma goson ya video amesi lo dukan sini tum amesi ora finger mari do mati better light pen da ate mane tum sarkar pa nei si direction to je na tum net ka dim stami na tum na net ro dim sang concept ro na nei plan di aso sang ke track mane pono stami na tum dam ko inlo lo tame dam si ron dam de ni net dun ki do din ko dam si ron na mai sudah sunu ibang ke net bang itu lo tewa bil current bang update lo mesti current update jone si new tumang ke inverter kan to mesin bang update ko si tang tira sang tira mesti bang kini baku thai ko na nai hom pro mesti na tum sang ke mesti bang bo to te mesin tum channel lo mesti karang mesti dak mari bolo ibang ke bang pak lo mang ke pi tham lo finger mari bo mo ini bai da camera na thai dun hasu ko mane ek ko da ke finger mari bo le gya sikem bo sang sikem bo Ini office ano boy current itu delo uni delo mesti current bunai bom mesti udah finger mari bom lo finger mari bom mesti foto na tha mesti langsung muni phone komane a ise organization mesti bang pula tame alang ni phone product na tha liko itu complaint bom ne finger mari bom ata mi to bom na su ne ame se pi kadu e phone pula je current dami bot pina la pi na chobo ma de no bra ang kang ti na ne na bang ne na pi na ku to bang de mesti ni bang ora ko de lo len to ko lo man de kutit sang pi pu to bo mesti na de pen na tu ma ma de pota tu ma ma la song song tu na malong la chini ne malong nis la chini ko mane indojit la chini ko mane akiron la chini me last go to ma la kiron ko bang ge dang ni tu ma arong pensal su de pon la tenga pe ge a pe ge da ku yo so ka jo en pi ko su la kiron si ko mesti ni ge mi ha ba hari na ni na pe si ba da tu na mesti na security ku chini ne mesti ni ba na ba ha bana na chi sikala ta sida la tu mena pina ne thana dina pupuri na tum dam jilo lagle sang ma ni tum dam pige disturb kono tu salang na jilo people aju sang kire mesti ni hoso thang na de 10 minit tak mesti kom tak tu pinu la ti bong tu aso pen ladak finger mari de tu bana sima ni finger mari de pen sang pire de na tu ni ani ngola ko aso finger mari tangan bage la si sang pilam ni bulan ti tu asi last bangala lo ala non project na tum dame product damo ni tum sang pino disturb kai na tum sang pino wala ni usu pu non sang kipi an ke nali pi alo ma la non do an asi no la so sang ki pi lo bang ni tum dolan lo ni long thom dolan pina mi la tang pina so siklo ko ke tang ke chong ni tum si lo ni pina ni dolan la bang kame dak la kuligo manga ani si bang la so ajo ki bose ante hul tule ko da kimi da pi lo ana lo la tai na sa pi mar mai ko so ne da dak ni tum ni tong ki ko me hala da sa ko lang pini ko be se ami tuma kono ko hala me chithana ko tuma kisun dulo da asi analo kame ake dak thing pero le am do da gade achana din na bin do da gale me line bati lo da tuma do mane siksa ko to smart subu ko ni bang ko mame ge lai problem do silai ma tha pe na sin ni bang ke ani sam pilo de chogi bon da ma sin tuma ti bin lo ba pi man gote din pilo ani sam raja de ga sam char pi bon cheng asi ani si ki kita ka do na ada chiwa ngala asang pondan missing ni na do ber berang ni tu kani ni asang wa pin le si ra pa chino na har budhi mati ila haram ne si ala tu ta me me la sa ala tu si wa si hu ba pa chu ni hu pa chu ri ala tu chu ma chu ati ma ki dam ta ni ham ki ben tu sa ki la apela suno me kon ba ka hada ki wa da i nu ban pa chu re sang lu la ti la ni ben la ka ki de si no ki ba son ma ke ki yo no sta mi chi ni ame ke munit ke ansi munit ke life is temporary ni dan si chi na dan si chi sida so pyote to tik ke on an kam sin chura muken ni ta bori ti kan government on non me BJP sarkar na mi ni ta me chap tu bom no ki dam tang mi si election me kon party tu da ro hona me pahani me umid te office me la ha me padu du rat pan jate mo development no ni kemano da land from the me non building kinok si soitarum do sadala hai na so patai phama 20 lakhs bag nai la ne chi phan bom no sitawla blang na chi ne mitu na sama sabola kusro bunbulan sini phama ke la da ko sine pa juli phasiken na ponse na tu na tlemo kusini ho sunu da tang te pinikar bi prime ta birota bangla pansi kangtonik long kado ka beta domethak me kurwang thu